Dobrodošli u podcastu Balkan Express koji je namijenjen promociji međukulturnog dijaloga na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Producent podcasta Balkan Express je Zavod Burja uz pomoć Javnog sklada Republike Slovenije za kulturu. Dakle, sa nama je sarajevski, ali živeći u Sloveniji, odnosno Ljubljani, režiser Slobodan Maksimović. Hvala da ste nam došli. Hvala da ste me pozvali. Vaš novi film Kapa je, ako razumijem, neko vrijeme čekao na svoje prvo prikazivanje. Pa vidjeli smo kako to rade hollywoodske produkcije, Top Gun i ostali filmovi koji su otkazivali svoje premijere, pa smo rekli ajmo i mi probati, možda ćemo imati više gledalaca. Evo imali smo, mislim da sad imamo negdje oko 100.000 gledalaca u Hrvatskoj, Sloveniji, Slovačkoj, Luksemburgu i Bosni i Hercegovini. Šalim se, nije to bio pravi razlog. Pravi razlog je bila pandemija korone, mogli smo da pustimo film za polovične dvorane i da li bi iko tada dolazio i radije smo rekli ne, film je namijenjen svim ljudima, djeci, odraslima koji žele da ode u kino, da dožive film na pravi način, na velikom platnu, jer gledati film u kinu nije ista stvar kao gledati film kod kuće. Tako da odluka je bila definitivno prava. U tih godinu dana film je proputovao cijeli svijet na filmskim festivalima. Mi smo imali dovoljno vremena na neki način da pripremimo marketinšku strategiju, pošto smo mi novi film, nije to nikakva hollywoodska franšiza, niti neki nastavak koji je prije bio uspješan, tako da izbor je bio pravi. A kako je vama bilo gledati film nakon nekog vremena? Sad ste imali možda i drugačiju i režisersku perspektivu, budući da je film toliko čekao. Pa 99% ne bi ništa mijenjao. Ima uvijek nekih stvari za koje bi rekao trebao sam ovo, ali nije mi žao zato što film razumijem kao trenutak stvaranja i u jednom trenutku se treba reći evo dosta je to i sad to, jer inače se može u nedogled popravljati i svaki put se vide neke stvari, moglo bi biti ovako, moglo bi biti onako. Ne, takav je kakav je, film je trenutak tog doba mog stvaralaštva, dao sam sve od sebe, na to sam jako ponosan i publika onda to prepozna vjerovatno na kraju. Evo imamo sreću, kažem, imamo veliki broj publike koji dolazi u kino i jako sam sretan zbog toga. Da, pokupili ste i neke nagrade i to neke kao prestižne i dosta se pohvaljeni. Koliko vam to znači? Da li vam išta znači? Pa glupo bi bilo da kažem da mi ne znači. Znači mi, lijepo je dobiti nagradu, to je neka potvrda za onaj rad koji vi radite. Dobili smo nagradu u Sarajevu, na Sarajevo Film Festivalu za najbolji dječji film. Kino u Zagrebu nam je također dalo, odnosno publika nam je dala nagradu. Evo sad zadnju nagradu smo dobili prije 10-ak dana u Austriji na K3 Film Festivalu za najbolji film. Po ocjeni kino operatera austrijskih, što znači da velika je mogućnost da film od iduće godine bude u redovnoj distribuciji u Austriji. Koliko dugo vam je trajalo snimanje filma? Same pripreme su trajale recimo oko 5 godina od te neke prve ideje kada je nastao scenarij do trenutka kada je film premijerno prikazan u kinodvorani. Snimali smo ga 50 dana, to je bilo vrlo specifično snimanje zato što nastupaju mala djeca i evo, to je to. Kako je bilo raditi sa malom djecom i kako ste ih izabrali, kako je izgledao i casting i kako je onda izgledala i režija? Najvažnija stvar kad se radi s djecom, a radio sam više puta sada s djecom, je da se napravi dobar casting. Znači da se izaberu glumci takvi kakvi odgovaraju likovima u tom filmu, u toj priči. I mislim da mi je to uspjelo savršeno. Gaj i Kaja su za glavne junake više nego ispunili moja očekivanja i kad je jednom dobro casting napravljen, onda je sve lakše. Onda je sa obje strane potpuno povjerenje. Ja znam šta djeca mogu, znam koliko su talentovani i nadareni i znam kakav mozak imaju djeca. To je ko novi kompjuter kad se kupi sa najboljim hard diskom, tako da svaku stvar upijaju, zapamte i plus ako imaju taj talenat da iskažu i na najbolji način ostvare tu ulogu, onda je to savršena dobitna kombinacija.
Nakon toga kreće taj režijski dio, naravno i probe, koje su najvažniji dio svakog filma. Jednom je moj kolega rekao, kad se napravi proba, ostaje onda samo da se snimi film, kao to je nebitna stvar, malo karikirano naravno. Imali smo, ne znam, proba, ajde recimo dovoljno, mada sam nekad u prošlosti mislio da ćemo još više da probavamo i da ćemo onda mirno doći pred kamere i da to snimimo. A onda taj režijski dio, tu sam bio, nisam imao popuštanje kao aha, oni su djeca, ma nema veze, kako god odglume, oni su djeca. Ne, nisam, tretirao sam ih kao glumce, znao sam šta mogu i ponavljali smo toliko puta dok nije bio kadar zadovoljavajući za mene kao režisera i naravno imajući u vidu da su ipak djeca i da ih ne uništim i da ne ponavljam u nedogled neke stvari. Tako da, ali kažem, jako sam zadovoljan bio, a i scenarij je napisan tako da nemaju baš puno teksta, ali zato imaju puno igre koju moraju iskazati kroz neki filmski jezik i kroz te glumačke sposobnosti. Tako da, sve u svemu, mislim da smo dobro odradili posao. A što se tiče scenarija, da li je, znači, scenarij bio već ili ste zajedno pravili scenarij 5 godina prije? Ne, Saša je napisala scenarij, upoznali smo se na scenarnici, ona je već radila na nekoliko verzija tog scenarija, zatim je išla i u Holandiju na Cinekid, najveći dječji festival, i tamo je provela nekoliko sedmica radeći sa skript doktorima, pa imali smo pitchinge zajedničke po raznim festivalima prije nego što smo ušli u projekat pravljenja scenarija. A naravno da smo zadnju verziju smo sjeli zajedno, zaključali se i prošli od A do Ž, i tada nastupam ja kao režiser koji znam i imam neka iskustva šta je bitno za film, kakve stvari sa papira prolaze u filmskom svijetu i koje stvari ne, trudeći se da napravimo lijepu vezu kroz sve sekvence, tako da na kraju smo dobili neki zajednički scenarij sa savršenom osnovom koju je napisala Saša, ali ima tu i dosta mog posla, što je naravno i logično za režisera koji radi na scenariju. Kako to, odnosno kada ste znali da želite snimiti Sašinu ideju? Kad sam prvi put čuo sadržaj njene priče, odmah mi se svidjela, vratila me na neki način u prošlost, otvorila mi onu dječju maštu ležanja i crtanja zvijezda po oblacima, tako da rekao sam, to je film koji bi ja želio, i naravno ta priča ima još jednu podnotu koja je veoma bitna za film, a to je taj socijalni dio koji ukazuje na te različitosti i probleme i otvara put gledaocima da razmišljaju koji je pravi odabir u životu, čemu trebamo posvetiti pažnju. Zbog toga mislim da je film jako zanimljiv ne samo za djecu, već za odrasle. Djeca ga gledaju na jedan način, kroz zabavu, sve te neke teške teme smo pokušali da im pokažemo na jedan lijep i suptilan način, a odrasli prepoznaju ozbiljnost, tragediju i dramu te priče kroz koju prolaze glavni junaci. Da, upravo to sam vas željela pitati. Ipak u filmu za djecu prikazali upravo tu neku socijalnu notu koja je važna postavljati u kontrast, dakle, dječaka odnosno i djevojčicu koja možda samo na izgled ima sve. I kako vam je, da li mislite na kraju ipak da su i djeca prepoznala i da li mislite da je to jedan od tih razloga zašto je vaš film i toliko uspješan u obje, i starijim i mlađim? Pa ne znam zašto je, ali definitivno da jesu djeca prepoznala, pošto smo razgovarali sa djecom na brojnim projekcijama, pa ne samo u Sloveniji i u našem regionu, već i u Arapskim Emiratima smo dobijali iste odgovore, znači jasno im je sve. A šta njih privuče, to svakoga različito privuče. Nekima ostanu slike, nekima muzika, nekima igra, nekima priča. Ja mislim i da je to najveće bogatstvo filma, kao i čitanje knjiga, da svako sebi stvori neki svijet. Mislim, imamo slučajeve da djeca žele po 5 puta da gledaju taj film, što je definitivno divna stvar, znači nešto su našli. A šta, neka to ostane u njihovim glavicama, njihovim domenima i neka oni govore. Činjenica da je toliko ljudi kupilo karte i otišlo u kino je meni
meni najveća pohvala i vjerovatno najveća nagrada u mojoj karijeri. Još kad se uzme u obzir da taj film nije uspješan samo u kinima, već je uspješan i na festivalima, a prošli smo ih jako puno i prošli smo sve te najveće festivale koji prikazuju dječje omladinske filmove. Tako da, evo, to je to. Da li mislite da ste nekako zadržali, da je razlog zašto ste tako interpretirali uspješno neku dječju priču i čak je ovilio neke važnije, mislim, da ste u dječje tematike nevažne, ali da ste uz to uspjeli i prikazati neke socijalne tematike. Da li mislite da ste održali neki dječji duh još uvijek u sebi, da je to razlog zašto ste i tako uspješno i sudjelovali sa djecom i predstavili neku priču? Ja mislim da jesam, da sam vrlo djetinjast u sebi i to ću čuvati cijelog života i sve svoje prijatelje koji imam, koji su stariji od mene, a duhom su totalno mladi, u sebi čuvaju taj djetinjasti duh i mislim da je to najvažnija stvar. Tako da, vrlo su važne te dječje priče, mada znam da u svijetu odraslih umjetnika to, dječji film. Ne, dječji film, odnosno dječja priča, dječja tematika je temelj razvoja ljudi od samog početka. Sjetimo se samo kakve smo mi filmove gledali i šta nas je intrigiralo u životu i kako su nas kreirali svi ti svjetovi, tako da bez toga nije ok i nikada nećemo dozvoliti da bude u redu svijet bez da bi djeci ponovo otvorili maštu i ponovo im pokazivali priče i njima pričali priče. Bez toga nema budućnosti i nije šuplja priča. Vi ste došli u Sloveniju i napravili prvi božićni dječji film, ali ste došli u Sloveniju, Sarajeva, i kada i kako, zašto upravo Ljubljana? Zašto sam došao u Sloveniju? Super, došao sam na koncert Rage Against the Machine i upoznao svoju ženu. Evo, romantična priča. I onda je ona dolazila u Sarajevo, pa ja u Ljubljanu, pa onda smo rekli, ajde, dajmo se odlučiti da živimo zajedno. I evo, živimo zajedno, sad odlučio sam se da ja dođem u Ljubljanu. Ona nije mogla, pošto je bila stipendista na fakultetu i morala bi vraćati puno novca, tako da sam ja pokušao da vidim kako će to izgledati moj život u Ljubljani. I kako vam izgleda? Pa izgleda mi super, imam porodicu, imam 2 kćerke, tu je moj dom, lijepo se osjećam. Mislim, lijepo se osjećam na cijeloj planeti Zemlji jer je sve to moj dom. Da. I niko mi ga nikad neće uzeti. Tako da, sviđa mi se i da je blizu dom mog djetinjstva, da uvijek mogu otići do Sarajeva, gdje su mi još uvijek i mama i sestra i nećak i prijatelji mnogi. Tako da, tu sam, prisutan sam. A koliko dugo ste već u Ljubljani? 22 godine. A šta su rekle vaše kćerke kad su pogledale film? Da li su možda gledale prije ili... Pa pogledale su ga, ja mislim, već 20 puta. Tako da, nemam pojma, zanimljivo je da još uvijek žele da gledaju, da im nije... Nije im dosadio. Nije im dosadio, šta znam, možda u nekom trenutku, ali onda ih opet obuzme taj neki osjećaj, da ipak da vidimo još jednom film, tako da, šta ja znam, da li to govori puno o filmu ili o njima, nisam siguran. Ali ne, ja sam ga isto pogledao ogromno puta, ne brojim više i nije mi strašan. Mogu ga gledati još uvijek i uvijek nađem neke stvari, mada sad ga već znam i na pamet jer mi je to profesija da ga moram gledati toliko puta. Tako da, čerke su zadovoljne, iako su različitih starosti, svaka je pronašla sebi nešto u tom filmu, tako da, super. A šta ste vi, gdje ste studirali? Studirali ste režiju? Studirao sam svugdje, studirao sam u Skoplju, u Sarajevu, u Ljubljani, ali na kraju u Ljubljani sam završio režiju, filmsku i televizijsku i da, to je to. Kako to da ste se odlučili da je film čime se želite baviti? Nisam od tih ljudi, kao cijeli život sam sanjao da ću ja biti filmski režiser. Nisam. Nekako, kao i sve u životu što se meni dešava, vodi me ta neka rijeka, izbaci s vremena na vrijeme na neku obalu. Tako se desilo i da studiram režiju. Bio sam novinar u Sarajevu, radio sam na televiziji i na radiju. Poslije kad sam došao u Ljubljanu bio sam jedno vrijeme dopisnik za neke bosanske časopise
I onda sam polako shvatio da ovdje ću teško biti novinar sa poznavanjem svog jezika. Možda u pisanom mediju, kad bi se dobro naučio sve te gramatičke začkuljice slovenačkog jezika. Pošto sam već imao tog iskustva rada s kamerom i neke dokumentarce i vrlo brzo sam se povezao sa Brankom Đurićem, radio sam s njim zajedno u njegovom teatru. Onda sam rekao, pa vi daj da pokušam možda upisati režiju, da vidim kako to izgleda. I evo, imao sam sreću, primili su me iz prve, tako da stvarno nisam bio neki zanesenjak od djetinjstva da ću se time baviti, ali evo, put me nekako i život pretumbavao i evo, sad sam kao režiser i mada još uvijek nekad nemam osjećaj da jesam, u redu je. U redu je, zadovoljni ste? Jesam, dok god budem radio ono s čime sam zadovoljan, radit ću to. Onog trenutka ako mi se to ne bude više sviđalo, jednostavno ću prestati, radit ću nešto drugo. U umjetnosti ne postoji škola, ne postoji neko ko će reći ti ćeš, Anja, tako i tako da radiš, da budeš umjetnik, scenarista, režiserka, šta god. Ne, to je stvar koja se istražuje tokom cijelog života, zato je uzbudljiva, zato je zanimljiva, zato nam otvara toliko mogućnosti da se mi bavimo njome. I to je to. A kako vam je, na primjer, kad napišete prvu verziju scenarija, onu teško rođenu, ali najgoru, kako vam je, da li vam je teško dati nekom to na čitanje ili ste jedan od tih što požurite, što trebate već što prije neki feedback ili... Nije mi teško, uvijek volim da pišem s nekim, to mi je jako dobro jer kroz to pisanje zajedničko preigravamo sve situacije i scene i zabavljamo se strašno. Tako da nije, mi imam par nekih ljudi odabranih kojima vjerujem, koji smo slični po karakterom, vrlo je to bitno, jer ako date 1.000.000 ljudi da pročita scenarij, 1.000.000 ljudi će reći svoje neke primjedbe kako bi oni to drugačije radili, jer vi se morate odlučiti u životu. Da, treba biti neki odabrani. Tako je, da, i kome vjerujete da vam može dati neku pravu sugestiju. A na kraju je sve stvar iskustva, kao i svaki sport, i umjetnost je jedan vid sporta i trebaju nam treninzi. Recimo ja koji sam u zadnje vrijeme stvarno imao tu priliku i zahvalan sam svemiru da radim toliko puno, sam dobio neku kondiciju i sad lakše gledam neke stvari, neke probleme i lakše ih rješavam i uživam više. Tako da kad god imate mogućnost da radite ili pišete ili režirate, iskoristite, ma koliko banalno i glupo biti, donijet će vam nešto korisno, to iskustvo. Kada bi rekla da ste se osjećali suvereno i u pisanju i u režiranju? Nikad, još uvijek niste. Da, i mislim da je to najbitnija stvar onog trenutka. Ako si previše suveren? Oklizneš se i padneš sa vrha. Tako da svi planinari koji dožive nesreću su suvereni. Rijetko koji amater padne sa planine. Rijetko koji. Uvijek kad pročitate medij, uvijek je riječ o iskusnim planinarima, o iskusnim padobrancima, koji su sebe previše pilotima, koji su bili suvereni totalno. Da. Mislim, hvala Bogu, mislim, naš posao nije toliko rizičan kao njihov, ali biti u zoni komfora je opasno. Rekli su svi veliki umjetnici, a ja se samo učim od njih, tako da neću da budem pametniji od njih. A šta vi gledate kad gledate za svoju dušu filmove kod kuće? Gledam sve i svašta. Možda horor ne gledam, to mi nešto nije moj žanr, prevazišao sam ga, nije mi nikad bio, nemam pojma, nije me nešto privlačio. Gledam sve, gledam od naučne fantastike, do dobre drame, komedije, serije, uživam u svemu. Strašno volim dokumentarce da gledam o svemu, o stvaranju svemira, nemam pojma, o arheologiji, o životu, prirodi, i fudbal volim da gledam. Znači, sad ste uživali kad je bilo? Jesam. Za koga ste navijali? Za sve. Za sve? Da, za različite. Svaka utakmica je imala svog favorita, tako da ali uvijek navijam da ne bude lažnih penala i valjanja po terenu i neke grube igre na silu, to ne volim. Lakše mi je možda reći za koga nisam, ali to neću reći. Koji su vam planovi, odnosno koji su vam projekti? Da li ste već nekim projektima i da li su već
nailazi? Pa jesam, trenutno završavam Primjeri inšpektora Vrenka, 2. sezonu. I kad to završim idem odmah u dovršavanje Praslovana, dokumentarca o velikom Zoranu Predinu kog radimo već duže vremena, tako da ima još dosta posla da se to finišira, tako da time sam okupiran sada, pa šta se desi nakon toga. Koliko čestujete u Sarajevu i kako vam je bilo u stvari dobiti nagradu Sarajevskog filmskog festivala, jedan od tih svijetlih tačaka poslijeratnog Sarajeva? Bilo jako zanimljivo, došla je nagrada sa zakašnjenjem jer su oni imali neke probleme u brojanju nekih glasova, pa je ta naša nagrada malo bila sa strane stavljena, pa smo mi pisali šta se dešava, pa su rekli izvinite, imali smo problema u drugim sekcijama, bla bla bla, pa kao evo tekst su nam kasnije poslali da smo mi dobili nagradu, tako da je bilo iznenađenje, super. Ma još pogotovo što je to dječji žiri, znači to je ne znam koliko, 20-ak, 14, nemam pojma koliko djevojčica i dječaka koji pogledaju sve filmove i kažu ovaj nam je najbolji. To je divna stvar. Djecu se ne može slagati. A to kako je, pa uvijek je, imam tremu ja kad odem u Sarajevo, to je moj grad i onda, ne znam, očekivanja su velika i od mene i od mojih prijatelja, a Sarajevo sve to nekako kulira i mirno gleda. Idem često, idem sad baš za 2 dana idemo u Sarajevo da proslavimo Novu godinu sa mamom, to je to. Hvala vam da ste uzeli vrijeme i energiju da porazgovarate sa mnom. Vaš. I pričamo ponovo za podcast sljedeće godine. Može. Važno. Hvala. Hvala još jednom. Pozdrav svima, čao.